हंदकी जून थादगी हौरकांदा कोइने अगस्त था फाव लेप्तन चथरकिबा कोगी योनेक सनराइज नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हाइव टूर्नामेंट असदा हाइव तारे मणिपुर दगी हौरकिबि सिगुम्बि सानरोयसिना अखोगी गोल अनि सिल्वर अमा अमसुंग ब्रोंज अनि लौरक्तुना अखोगी मणिपुर गी चाउना माइ पाकपा अमखक मणिपुर की नखोई इंडिया के है तारे याम चाउना माइ पाकपा अमखक पुरखिबि अदुगुम्बि बैडमिंटन प्लेयर दुगने अखोइना ngasi उनाजगदरबसे महाक असे होजिक महाक की करंट रैंक है तारे बैडमिंटन दा अखोगी इंडिया की होइना अखोइना सीनियर वुमेन्स डबल दा अखोगी इंडिया की नंबर 1 नि अमसुंग वर्ल्ड की होइना येंग तारगदि अखोइना मिक्स डबल दा महाक से अखोइना rank 83 दने हजिक लेरिबसे याम नुंगाइजे प्रिया अखोइना हानबा पाउ से ताजा मतम दा हाइबा तारे को अखोइदसु यामना चौकथुकचबा अदुगुम्बा मखकसु पोखिबा हाइ तारे प्लस अखोइना ममांगी केनो सेशन अमखकतसु प्रियागा उनाजब मतम दा प्रियागी अवा नुंगाइ म्या अमखकसु अखोइना वरि वताइ सानाजगी मतम दा हाइबा तारे हेनसु प्रिया से अखोइना दसु खंगजा होबा हाइबा तारे को हाइबदी नॉट ओनली बैडमिंटन प्लेयर अमखक कोइब नतबिदा ह्यूमन नमोइना अखोइना यामना खंगजा होबदो अदुगी हंदकी मतंग से याम नुंगाइजे दो प्रिया अखोगी केनो से टॉक से हौदो पॉइंट हाइबा तारे को इंपैक्ट टीवी गी एंटायर टीम दगी कांग्रेचुलेशन हाइबा से हाइजे थैंक यू या नुंगाइजे प्रिया दो अखोइना अहनबद खंगजनिंग बसे अखोगी हंदकी टूर्नामेंट से हाइबा तारे को सिगी से अखोइना मागी जर्नी से कमाइन तोवी अमसुंग मुसिदा करी करी एक्सपीरियंस गेन तोबिरक हाइबा दो प्रिया गेना दमतंग हाइबि सी जर्नी से याम हार्ड होय हाइ तारे याम वाई हाइ तारे जून लेप्तना चथरक टूर्नामेंट ने अदो ऐसे बादुगढ़ तौखिबा टूर्नामेंट अदुसु ब्रोंज लौजरे सिदा हंदक पांगथोखिबा पुणे हैदराबाद अमदि असम सिदना गोल्ड सिल्वर लौजरे याम हरावे हाइतारे जर्नी से हदि याम टफ ओइबा एक्सपीरियंस ने दो आई हायगदि आई वे आई जर्नी आइना पामिबा ड्रीम दो हौजि फौदि यौद्रिबनि ना स्टिल हराव से मपुंग फाद्रि आइनि यौनिंगिबा गोल दो यौरकांददि हेन्ना आई हरावगदो माले हौजि फौगिदि फुलफिल ओइबदो इंगोंदा ओइद्रि याम नुंगाइजे हाइबदी सिगिसना अखोइना स्टेपिंग स्टोन अमखक वरकांदा हाइबदी तोंगान तोंगान बा ओलंपिक फावबगी लेवल फावब यौनब होनरक मतम हाइबा तार नॉट ओनली यौबना तन ओलंपिक फावबदसु मेडल मे अमखक लौबगे दुगुम आसाम याम चांग लेरिबे दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन ने हाइबनी को प्रिया ना हाइबिसे याम नुंगाइजे अदो प्रिया अखोइना लेमेन नमु ओइबने हेनदि खंगजदब हाइ तारे को योनेक्स अखोगी सनराइज नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट से करम मखलगी टूर्नामेंट नो हाइबदो अदु जोंतंग से हाइबियु कमाइ कमाइ तो मागी सिलेक्शन प्रोसेस सिना तो we kayam na tough oi habdo do have the only the finest of the players me am si khaktang oina koina sigi tournament se yaw buina so koina sum article me am newspaper da national paper da paza matam da thengna bai ta sing matang da kitang elaborately have you yonex badminton tournament ranking tournament sumaina pangtho is all over India पुमे स्टेट खुदिंग मकी प्लेयर सिंग से लोइन लाक्तुइने बा अदुला आगा खोइ पुलप से कंपटीशन तौदुइने कंपटीशन तौबसिदा अहानबददि मी से समना लाकु मतमदा मी चनी मुक मया लाए नत्रगना डबल्स की सिंगल्स अराउंड 1000 मया मुक्ति पार्टिसिपेट लोइन तौए अदुदगी खंगतलकांदा खोइसे स्टेट खुदिंग मक से लोइन प्रेजेंट तौदुइने बा अदु तौरो मतुंग सिदा खंगतलगा राउंड 36 राउंड 16 अदुमाइन तौरगा लागा सेमीफाइनल फाइनल अदुमाइन सानै अदु योनेक्स सनराइज योनेक्स ने आयाम पांगथुए ऑल ओवर इंडिया दा तौबो टूर्नामेंट खुदिंग मक से अदो अदुमाइना तौखिबा टूर्नामेंट खुदिंग मक से इंडिया की पुलफ अफाव प्लेयर खुदिंग मक ओइदुनेबा अदुगा हंदक आइना बादुगढ़ पांगथोबा टूर्नामेंट एशियन चैंपियनशिप की टूर्नामेंट ने एशियन गेम्स की सिलेक्शन ट्रायल्स ने अदो शोना हाइदी चांबीदा हाइगदरा ईश्वरना चांबीबा हाइगदरा ब्रोंज पुदी अनी लहोए दो बाय द वे आइगी पार्टनर अनी मक्से अमना खु ट्विस्ट तौरक अदुगा अमना कंपटीशन मनुंगसिदा अदगी अमना मागी शोल्डर से इंजरी तौरकपदगी ऐसे अनी मक्से कंसिड तौबा तादना ऐसे कंसिड तौथोअमे अदु ओरगदे हंदकी सेप्टेम्बर नवंबर दा चटकदो एशियन गेम्स ए यावगदबने ए unlucky hai tare but maybe God has other plan hai tare have the hena hona gisi mathang chahi de wina chaloga haibagi God na you know God has other plan also natra adu gisu oram ba India go in rank adagi world go in rank tawise sigi sina kamaina selection to ino adu sina sina aina continue ai 2022 da ye sumain tawbane asing ba haiwadi akogi rank se weekly moi update tawe koi samna haga weekly khuding ge akogi points update tawe koi sanaruba tournament se point update तौरकांदा लाकपनेबा अदा ऐसे कंटिन्यू नवंबर दगी 2022
2022 gi November dagi ai se continue tournament mathang goal ngakta hat trick so aina handa 2022 da ai hat trick lawjeba continue tournament chatharak pa matamda adumaina continue tournament sida aina goal lok pangambagi aina highest point mayam dagi highest point da leibagi ai number 1 tajabane ba aduga world gi hairagana world gi tournament si su chamane ba sumaina chatpa heli khai perform tawba heli khai rank wise se hengalak aduine ba ai se only 5 tournaments event khaktang ai se world gi oina Chinese type pai da pangthokhiba Maldives ta pangthokhiba tournament handak chacharui ba so that means international tournament. International tournament si sugumba je chatlubagi maramna points update torok paneba super 300 500 sugumba lei badminton gi de adu chatlubagi maramna points e moina update toraga hapkalak paneba adu India gi oina di aina highest point oiba aduga winner oiba so aina kwaidigi henba aduna shona janvi right number 1 tar ina obviously na quite helabani na yamna sungai je congratulations once again thank you khangzening base hauji ki oina mamang ta ba hauji ki oina priya je kadai da train to bi ge have adugi matang da something have is hauji Hyderabad ta Suchitra Badminton Academy da hauji je training to juna le coach Pradeep Raju sir aduga Jonathan Sasuke Indonesia dagi amana Fazal coach haina moina personal training piragan dai hauji lejari Suchitra Badminton Academy da okay Hyderabad badminton se da knowingly or unknowingly player khuding maki kamai tor ganda magi calling ama kakti leidana ko kamai chang hi ge have da priya ge se wari nungai ba lerang da male da kamai na badminton se da khong thangjan bi ki we have da du wari something hai bi ai se 2013 sida ai se badminton se khong thangjan ba horok jarak pa ai se no mama khoi gi nakan da dada ama le da mamo bang mai nam khak le moi gi yum gi sumang sida sum badminton je thom ba sanagan se mamo ne si ngang si nupa gi dap to ini bet se han ba pai ba da sanawde am haidong mali king so lawe na mana khoi mukta high school da multipurpose hall am lei ada pura kan da ise sanaba oja Kennedy haina ma konjeng bam dagi magi makha da oja duga tawra kan da 3 months kak sanaba 3 months kak sanara kan sida moi state level haina tournament amuga state chille na tawe adui mamang da district level amu kak so selle adu sing kan ai je final sanga kan final sida single je poi ai je hala kan sida mama moi da sumai na thoire mama runners ti tari edo state level amu participate taw na hai adu maina hai basida khoi mama na adu di taw hai kan racket se leitabagi mama na karum racket pai dunu khang da bagi khoi je dukan hekta ama hekta da chatlaga racket afawani na Jonex thaba ma mama na leibira kan sida Jonex se pai ra kan da akhoi gi state level se thoe tho kan state level se tho kan da state level je 3 months ana gan state level thokpane adu the winner oiba ngam e bai adu da ye khoi mama dai na mama si ai gi life ki turning oi dong male ai su chana si am pamjabani na mama ai sanazarage haya kan mama na sanaro na family na mama papa na sanazaro na haya da ai badminton ji da sanga khiban adu bu powerhouse of the sports hariba lamdam sida habatare ko badminton se tambi do makai habatare why do you have to go such a far away from Manipur to Hyderabad to learn badminton hoi samna ga di hoi Manipur se badminton da yam infrastructure later bai tai aduga aina mapalom da tawi bagi maramna akoi gi badminton sida di different type of players ne akoi gi strokes amta manarakte academy ama da top player India gi 1 daina 5 ho leiba academy loin leiba adu da akoi na train to bo matam da moi gi level akoi ni yowa ngamme ngamna bo hotnarak tuni akoi na samna hairaga moi da ura kan moi gi matau se tam doine aduna moi gi akoi strokes loin khetnei player khuding ma gi different type of stroke oeba adu Manipur sida su lei taraga su player sing che khara adum yamna wat leba adu da sunatan coaches adagi leiba stadium adagi marang kaina coach so leitaba adugi maramna aise mapalom da tawbani aduga top players khaidi mapalom gi ayambo oibani na moi gi manakta ai training tawraga di ai su moi gi daina yowa ngamni ko na aina khallagan ai join tawzaki bani mapalom da makhata nam aina khangjening bese priya gi life ta mo ketang deeper in chinghlak matam da ko
life of a badminton player hai dare ko sig matang da mu khangning hai da adna priya gi daily routine se kamain tawi trainings na kamain tawi no tournament matam da of course vigorous training di torom da male adu nat bi da like normal level matam da kamain tawi have da dus kitang ele high bi ramune normal level matam da di koi just I morning haugot laga 5:30 natra 6 sida haugot laga exact 5:45 sida de koi loshele brush nung taw khotpa adu loraga yoga 20 minutes yoga natraga meditation taw lore adu matung da koi gi badminton gi mobility stretching fazana taw loraga pung 9 sida koi session haw adu pung 9 sida exact koi gi chaga dawa takka loina lora matung da sanawa adum chatle duga court practice 2 hours soy 2 hours adu sanaba lora matung sida koi nipan mapan tara makhai tara mathoi swaida loshele adu lora matung sida mu akhoi je mathak ta ka khalaga koi gi physiotherapy koi doctor da khong na ba khut kitang tight oi lakpa ya deba koi badminton da di tight oi pa sekta physiotherapy ne te yenge adu tawba loiraga health check kai ka loin taw loira matung sida numit khuding gi di tawde marak ta narak pa kholak pa da but facility di dum available facility di available oi adu facility anytime akoi gi ne ha di tawbi adu maina tawba loira matung sida akoi sing ha pothaba loiraga 12:30 exact akoi se lunch hour chatlani lunch hour chat pa loiraga lunch hour loiraga ngak 30 minutes ong potharaga gym mu khorani gym even gym loira matung da ngak jogging tawba adu amu lora matung da court practice amu adu lora matung da tumba chak cha lora tumba sine adum badminton ngak ta life se dieting se di kamai ta di matam no sikang habi dieting je samna ga achume aseng ba hayo di bodybuilder singa adagi atop event singa khoi ga manava ya de do diet ta haraga khoi ju bodybuilder na chari ba muscle chawkhatna ba je khoi chawa ya de khoi di aduguma pot je extra order khoi na chill laga am flexible oina chill laga fast oina toy ba thawak am ta to wanga moy akoi diet haraga di chumna koi numit khuding gi chari ba adu ai di ayam bana ai gi oiraga di ai gi oina haijo de ai di am natural oi ba che sa je achamba chaba adu da natana akoi gi adu ga sanaba matam da di akoi badminton da di muscle se tight oshilak na pot am da chaja de go achamba nga da normal person na chari sing ge chai lafoi shangom adagi chana adugumba ngakta yamana chai dietings to mind yam nungai je hojite education khatang na te hojik sports ke hand in hand chatmina raba ngakta ni hojik aduna kamain tawra kanda sigi se thousand be ai kamaina selection to be have hoi hojik badminton da samna ga hoi atopa different type of sports me am leigre ko adu leive se badminton gi oina di chahi khatang khai doe under 11 under 9 under 13 adu main khai doe adu samna ga chahi kun kuntra suraga su adum sanabe ai badminton je asiguma fix leite ba adu ga height adagi weight adugumba amta leite ba mangonda samna leise ma sanabe adre injured tawre sanabe aro hai matam de sanabe adabane adu khaktang oi from your perspective hai batare ko Manipur da badminton se improve tawna ba kari suggestion gum badi pivining Manipur thopi re ngai sida hoi ai ngai sai chu haijakre Manipur da si yongna ba khotna ba di Manipur da khoi gi chap chawa stadium ama saraga stadium samna haraga court hojik Manipur badminton association as yam kan hotnari ko hojik court ahum at least hojik Indonesia coach ko raga moi kana training tawri court ahum na moi adjust yam kana tawri ba adu na tawa ai wakhal dadi afaba stadium ama saviraga achoba court taruk taret mukchan ba ama saviraga adagi afaba coaches hojik even Indonesia dagi la iba coaches afaba mayam si ko viraga players mayam ama punna academy ki type ta hobiraga di ai badminton se Manipur da yam phajana mai pak pangam gani na thaje adu yam kan su moi hot na jari bane ai khang handak so ai join tawroi moi Manipur badminton association gi makha da tawba coaching center ma moi gi badminton association da dum tawe ai isa mak si yaujari amna nungai je priya ga waishana jabase aduga matung tarak padasu hena mai pak tana ngasi khogi Manipur gi damakta India gi damakta haiba tare ko ngasi sumaina mai pak ko yam pubi rei se matung tarak padasu hena mai pak piro maso aikoina su adugi pau do mayam da sandok chana ba masung mayam da tahan jana ba so dum ngai ga lei jaga haiba se priya da thamjari thank you so much thank you